Biak sisa, ita husik hala informação kona ba itanya pintor Goris. Agora ita se bahare hamutuk fali informação kona ba Timor Oang ida honarang Alibaba. Ups, ini kita salah lah eh. Tapi dia fali Alibaba de husik Indonesia. No, Alibaba dane Alibaba Timor Oang. Nebe iha habilidade dia tebes kona ba fotografia. So, hakara katene kliang kona ba niya atividade saída de magni halo, ita bahare hamutuk video badak sirmai. So let's check it together. Yap, Sista Lovers, husik te informação com a Goris, ita hakat fali ba iha informação da ruak nian. Iha informação da ruak nian ita se assiste hamutuk ita nya jovem criativo ida nebe honaran Alibaba. No nia obra sira iha media digital no usa fotografia atau explora ni ideia no nia obra sira ne halai liuba fotografia abstrato. Ya Sista Lovers, turma ita se assiste hamutuk entrevista bada kusi Alibaba. Ema dansa kari ka foto ni unsa ema haksuit kari ka foto unsa ema hamnasa kari ka então boto tu lamos dit ema hare confusão hot ai funang no unsa ema hare lamos tu ida nema hau halo obra bal nema hau halo ida ta kono ba hanesa street photography sa gosta ida hanesa ema gosta em Laos trabalhei no Chile. Então, o tema ia a minha foto balamos tahu ni tema kono ba Laos. Então, Laos ni kan ui onde itu Laos ba fang moro, Laos ba exercício, Laos ba namora, Laos ba badiu, Laos ba him café, então Laos. Então, foto Laos dit, em Laos dit. Mas Laos dan Laos saya bem lá. Kita tem que hari ini komposisi ni mah putih ba. Ya foto ana sang dili mak sang be foto ini be mak ema haruka ita ema usa ita dili ana sang foto casamento ga. O foto evento rumah ni kan ema usa ita lah. Sang ema selu ita depois haruka ita pas foto sirnia evento rumah o sirnia casamento o tina. Ni desafio mana. Hau ema arte daruma hakarak nene hanesa free bahau para hat haumya ini bisa mabe karena customer oh mau label hasne hau lagosas ne hau nyakarne hasne ne bedaruma dene mak fo presang file mai hau para atu hal tu irsinya hakarak dene desafio mana liliu hanesa presentação casamento ne ita daruma ita ladung free deh oh mau label hasne hau nakukulos hau nak doko itu hasne tapi bahau hasan arte boto tu dia kuturit tapi emang hasan customer nia lasimu tambah sen kono oh mau ne fotos net tambah ta serviço tu emang hakarak então nia desafio mana saya emang ladung respeto foto ne bemak tapo daruma hamsa balu dia hau metang tengki halo hau muting balu hasan isimbo tengki halo isimki ne daraba kita suruh mau ni sini botos tengki hatung tuang hau dene metang lo hau tengki halo muting tuang dene mak darama hau suruh mabe dene hau label resolve si hau ne op hasan darapar agora rame liliu mak hasan tenia obra rasik ni mak itahalo kazu ni mak abahau sudah kasur mabe hasul sang hetan fali sekolah bala sa sime obra rasik ni memang foto layak conhecimento idanene tambah be emang bolu bahasa Indonesia hak cipta ne tambah le hak cipta ya Timor ini parece lat haus sudah kata mes haurona de iya tena mes hatin haus sudah sida sosialisasi hal lolo sida sosialisasi hal dia sudah kata ne tapi haurona de iya então idanene kasus idanene ne sosial itu para itu buka tweet para tahu dia baik kolega uluk silasur ne hasil hanesa familia de resolve familia de o mau hasne dan silasur mal sirkulia o mau foto fotos ne
Ada no tem que selo né. Tapi tambah emang mus bebe mau putih, depois niat selo ho saida, então resolve família dele. Então resolve o colega, são colega dele. Tapi idane caso ne importante los. Idane importante los para pensa emane obra nebe mak ni halo ne. Itla ne saya bote tenau. Tenau ke emane obra nebe te tem que halo le ni para sen kone mo fotos ni kan nia bele nia tau ki tuanga o nia label halo duniga ne para masir nebe mak gosta halo obra rasik nene sira ia motivação para atu hal na fata e criativo atau lae emak foti lit dan mo sira stres então sira ngabel hal buat parak kan masih hal buat parak hal buat parak mas lakoi hatudu si raide ti mularang raide ti ihan bede cala hatudu tapi rumah sira senkon si hatudu lit dan mo sen foti emal respeto sira então ne susah itu então ne le ide para tengki halo ida tang maka susah itu amba fotografer sira lili ba arte fotografi sira ne kono ba galeri sang galeri ne ya timoren la ihe sang galeri bo tambah dalam barat foto nebe makane sang project pribadi hasa saya kita obra nebe makami halo ne ami dalam meraide ti laptop baru mau meraide ti ya sosial media então ami primes dalam so halo exposição kami atur rumah be neursi emo society depois hutpiana então ami tu tam fatin emos hasa impress tadi hana sa projeto ami halo exposição bahia Fundação Oriente ne fatin nebe mak usa hasa provisor sem quando ami halo exposição então ami ne obra sih tahu kan mas quando foto ami tinggal saya filipal ya então saya filipal ne ami rai fatin susah itu sem quando é galeri ita bela rai hamutu ke fatin para asa galeri de para ema bela visita ema turista sira bela visita dan é importante itu depois kita bela cuidado los ya galeri ne então so galeri ne tem que ir nebe hamus ansa ya komunitas hamus hari komunitas itu hamasa esforço para atu buka fatin para kalau galeri da fotografia dan memang bahwa yang parece hamasa ema bal laran dia kare kita fatin fumai kalau galeri para lili bahari de fotografia ne essa pintura arte moris se fatin mana uluk ini vamos ema subuti na vez kita fatin ya mínimo hanasang arte moris sire belia galeri ona hanasang jatan pintura sire ya art gembel art sire musia galeri kikwa abe aminia mak susah itu tambah foto rit karena sensitif itu ya kalau kita rai fatin ini naras kita orang dia udah tamat kena sih nabi mak dia ke fotografia liu ita tinggi obra rasik ya obra rasik ne ita tinggi halo nasa exposição ini importante tambah exposição ne ita ne obra ne durante ita halo ita tudo kata kami obra mana tapi sekono ita tahu ya media sosial ne hanasa ita tudo hanasa ladung efetivo ladung dia kira so kita halo print, depois kita halo exposição é importante. Tambah, dan emak for karakter kada ema ida nia karakter ini, ema fotografer nia uinsa, nia obra makne. Anta ema anda sama pintura sih nia tengki halo dune desenho, depois nia tengki haturu, anda sama fotografia. Então é importante los. Essa experiência nebe makasuru, ne kita tengki prepara clear, prepara nia tema, prepara nia matéria, prepara nia fating, nia tempo, discussão, buat para close. Anessa area fotografia, ne kita tem que aprender muito, o serviço muito,
discussão é importante. Não para ita bele hatene. Pois nessa workshop é muito importante. Workshop, treinamento é importante também. Se workshop né, lá os dia kata ita fora material, secara teori mas prática para unsa ita bele habitua ba kamera sirene, habitua ba foto, habitua ba hare sujeito sira. Jadi memang workshop na net tem que haver discussão. Kan sebulan tol dalam ida, kita tem que workshop na laos dari rumah dia laos kono fotografi, foto red. Maybe ana sa disiplina selo. Kita tem que workshop kono ba sosiologia, masih tatene muri sosialnya, antropologia. Kita tem que workshop kono ba saya tahu. Workshop kono ba gender, kono ba gênero, kono ba história, nem tem que ter, kono ba cultura, lá os workshop foto, mas o foto mas lá compreensão é uma foto, você não kita foto, então kita tem que aprender buat celo, disiplina celo, para kita bela compreender, foto cultura, aprender cultura né, cultura né, kaibab né tambah saja, tais né tambah saja, uma né tambah saja, então kita tem que atender ya, la específica mas nessa geral né tem que atender. Ba colega sir ne memang gosta foto. Importante mas kalau barat não gosta foto mas hasa atau foto area ba foto. Saya fotografer ini susah. Fotografer ini susah. Masih ter foto ni tutup bela foto. Na barat sir bela pasai foto, feto bela sai foto, abo sir bela sai foto. Mas atu halo foto ini susah. Então, halo foto né, você tem que aprender. Você tem que aprender halo foto, né disciplina. Foto né, fotografia é disciplina. Lá os dia kata fotografia né, hanya sang buat bye-bye deh yang tempo foto lah. Fotografia né disciplina ini, kita tem que aprender. Tem que aprender. Kalau bisa kita bela saya uma fotografer. Hanya fotografer jurnalismo, fotografer ba wedding, fotografer ba kategori barat, me kita tem que aprender. Quando saya foto los itu tuh bela saya. Selamanya kita kar kamera, kita nem fotografer. Kita kar kamera, itu tuh kar kamera, telepon mus agora é kamera tiana, nebe. Fotografer ini fotografer, ne profesional, ne hanya sang emang muriso kamera, tuh kamera mate nih mus mate. Então, ne area fotografer ini, itu foto itu tidak foto. Ada area fotografer yang susah itu. Kita estudar barat, aprender barat, praktika barat, terus kita beli saya fotografer. Yep, Sister Lovers, hoje está assistindo itanya fotografer Alibaba, nebe iha skill nebe dia liu kona ba foto, liu iha tipikal foto abstract. So iha ne mensagem nebe ita hetang mag ba jovem Timor Oansira nebe iha talento kona ba foto, gosta de foto kona ba natureza, kona ba ema, na fatin desenvolve habilidade nebe mi iha. Haturo na fatin mas que ini sudah hetang oportunidade dia katu haturo sai talento nebe mi iha, mas be nenek, mas be bebê, las kalai. So espera kata ko informação si Alibaba niang ne bele desenvolve lutan fotografer e hitanya nação Timor-Leste. So, itanya jovem fotografer Timor Oansira nbe iha Timor-Leste mas bele hetang nos matéria no referência balong iha neba. So, idanemak segmento ikus ba itanya hasoro malu. Espera kata klihusi informação kona ba Goris, pintor Goris no kona ba fotografer Alibaba niang. Sister Lovers sira bele hetang informação balong neba hodi motiva no inspira Sister Lovers sira. Nebe iha talento kona ba área refere. Pinta no foto. So, idanema kita ni hasaru malu ikus. Espera kata informação nebe ami oferece ba Sister Lovers sira. Bele Sister Lovers sira bele simu hodiak. So, sista ohe intaretiona informação husi pintor Goris no fotografer Alibaba niya. Espera kata imi bele hetang materia no referência balong iha neba. So, thank you so much by imi niya attention. How Julie Kenidia, hamudu ko ekipatoma. Hato obrigado ai. No, itu saya hasaru malu fali iha edição tirmai. So, até a próxima.